Oriya TV West nakushemera munonga program REEBA AHINDUGIRE kandi nakwakira. Izoba neri Sunday kandi program eji nebiriho burizoba ya Sunday shayina zikire garukwa muri wa kabiri Chamuka Ageihangwe haza hantu hano kuba n'intayisa abantu batarakushana haza buri muntu uturufite ayayisa ayine kitoro kumwega erizoba nazo umwanya ugurukwe twa Rwakizibwa omuri Karera South omuri division ya division ya Kashozi kandi municipality ne ya Sheema. Nata ya yomuka ya Reverend Canon no mukazwe kandi Reverend Canon Eliasaph Katuramu n'umwahure nkuko wahuje. N'umwahure akakora imirimo ye kanisa yona yazo mu nciko ahande ngweza hansi neza higuru yakora imirimo nko muhereza ubwire bwarwo bwahika yahumura. Tarakomeraho akakora na nka coordinator wa Ankore Western University. Imirimo ni minje yakozire mbwene biturukuza kumwihamu buzimazimane bihango kandi n'ibirungi. Ndi Betty Komujuni reka mwashiriraho tugende hamwe misho. Nakushemerwa Reverend Canon ha program REEBA AHINDUGIRE. Yewe munonga Betty Komujuni na nashemera kureba. Kandi nakwakira. Okay. Manya kwanje uko kuturaho. Yes. Twenzire tubanze twakumanya. Ubukuba tutakashikira hacujware studio nturebo maraka oyino buwazarwa hariho biro bwabo ryo mwerere hariho bwabiro mwana muto mwentu yenda kumanya okazarwa ryari abazire bawe nabahi no wanyu ninkahi. Abazire banje ni Azaria Kabega mawe ni Jeres Kabega kandi bakanzaruma kuba 13. Okay. Nazarwa hano ya histatamia. Yes. Kurugira nira hanho wanyu. Ntuira. Toka manyaga kutura hande kiri kumanyisa ijini yonsi yanyu no buzarwa no butuza. Nzariwa. Okay. Mukokori umwana wakangahi. Mukangandi umwana wa kabiri. Mwazarwa babiri mwenga ningahi nabandi bakurasire. No twabana mushanju munda ya mawitu na tatitu. Abojo babiri nabishi batanu. So twabana mushanju kongatone tukazarwa. Bambi. Ekayanye kirka ya muringo cyo mbyenyekereza mu byentasiya mwene kahacanga bakamba bagamba huki. Ahacanga ombyenyekereza tatana mahonyo kunaze bakashwera na bakagitura mu kanisa bitakatizi. Bambi. So ekeriyo nkustayo. Obwiro obwo. Mbwiro. Rukumuru wenda wajango kazarwa nanisha. Ananisha bagurusi bakaba jiro mu kanisa bagisirwe. Munonga. Edini bakaba jibugine hi. Bakaba jibugine omuri Sheema omo. Abo kuba muri Sheema injiri kuyarigire za mpororo abashema bajakira. Bashomisa abantu bajakira babatizibwa bajunwa bajukunda. Okay. Kandi bakagitirwa mu kanisa ya Kawohe umwaka gwa 2019. Okay. Then ombyentasiya kamukora mirimo ki. Byentasiya ntakubihe ntasi kerukubi. Bakaba tari nditsika cyahiguru umwana ukagutakizire kuja bwanyuma utoce na hano yarkartakura kokomaho. Bakandi bari sembuzi cyabiri kiri cyangwa cykubareba cyabiri kibarebeka mwine mbuzi nyinji akabi nembuzi nyinji kandi tukazirisa takagira na mukushoma twaturi sembuzi. Okay. Wija wazari yaro mwishomero nkazo mwishomero 15 okabuzirwa okazarwa 3 wazo mwishomero 15. That's right. Orukuza kushoma P1. P1. So P1 chumaiso ngukajitandukwa ine myaka 14. Right. Ahabwenje washiza myaka 14 utakagire kushoma. Kashi fizo kano ziye. Fiz. Yes. Kana kama mwine mbuzi nyinji. Kashi mbuzi nyinji tukoja ngo zikazi rozo kuja ngo nozikora ka business. Kana kuza kuyama kuza kujitunda. Kujitwara kagango kuri mu kikomera. Abo kikachita kwango. Sombe no shanga fizi ebikujwara. Nitwara tugenda usanga byabaremerera
mbwenu babanza bakane kanye naho mukuru wanje babanza kumushomesa tukashoma tukuratina n'ubakabanyanyaza so banza batayo mu batayo bakabiri kureba ko biragenda babanza batayo mwe yaguma mu shomero we nkagenda bacheza bajanka tureba ndijo tugeze so wakurataho na watiyo okay so watandikira nkahishomero ishomero karatandikira Bugonji primary school ekaye nebina bina at that time so nina shomero kibina cyo kubanza kwa kibina cya kana makugo arkumunda nkaga ubona heza Bugonji kunarjiraho naza Kabohe primary school nashomero kibina cya katano ne cya Mukaga cyo kunakirize nashoma junior secondary by then akaraho program ye ibamete in secondary schools bwenu nashoma junior secondary 1 na junior secondary 2 ina mazuru makagwara kumunda nkaga nena then waza he kunarjira yo naza kushomesa mu church school kashomesa Rwabutura ekeri church school then kuna echa kutwire kushomesa ahashahe jo kikakira ebyo kushoma bakabihuireyo ukaba ukikiro mu season yo kugira oti dekankomaha ninga hakabaho ki actually kimwe kindi kwijuka bakabanyaseruza kushoma senior secondary school mu Masaka isente nabwo zayanga atukuzariza kwanga narebo kusiba umukostami umutoreze kibina cya munana by then umutoreze ukibina cya munana kari umuntu wo muhendo nazo honorebo kusiba ostami kushobera nazo mukanisa nashaba umwana ko kushomesa bagumpereza naza kushomesa umushomero ryabo umushomero kanisa bakohereza Rwabutura kuruga hakika Rwabutura ntingana cyo tuzirahansi ya mayiro 8 soko oko shomesa nuga komuka ngashomesa nindare norarayo akara amashomi amajuga bashomesa ko kwijuka je mushara go kubanza kangu ingana ki mushara ko to kugwizwa no gwizwa akoze bamushoroza mu shomero babankubaza babaganisiza abashomesa bari mu shomero hakata ari umushara ko kaba kiri kurugiriro kwa abana ba leta kubatasi buri kwezi buri tamu buri kwezi akaguma mba collecting fees mpora akakaho mukanyabanya mu marwa kandi hurawa aho turangana yo okay so busende bwabo ihamo bwiro boko kwishwa ko bukoza ki ikindi kwishwa cyane yiremo nkashwiramo mukazi ombusento obo orukushomesa mu church school natatara kunteraho ati okamaro bwire buri kwingana cyo rukushomesa kashomesa kurunga nkaga n'etano okusera kumenda nshanga atkuna bendi Rwabutura government yagira cyetengo cyo ku yahabaho ababacu mu mashomero ga government hari cyo mbe talent sister teachers atubantora kuza kushomesa mu government nkahi yes waza kushomesa nkahi naza kushomesa nkashomesa ko aboye garuzi naragaye nashomesa mu shomero bagamba leta Katerera ateriyo muri Kanyabwanga nahendera ndikushomesa Chempsi iri mu Rushemba okay then kuarjire yoko watora kunarjire yoko haba program yo kushomesa ababuruzi batubuze bubuzo ikibuzo ni jenkishire bantora kuza kushoma ububuruzi arakabohe okota hoye n'icyetengo cyo kuba muhereza warahanga ebye buzo bakabiretera buri muntu ikikija kiti icyo kubanza kitegateko nkanki n'icyo kumuhereza warahanga akoma kunagambira atatana mabaka bari bakustaya tukatujana nabo kuza kushoma bursande bono kikabare bumushomesa abana shomesa mbona ko no kuyana gamba na tebekana sabantu najera ora na bukunda nambo kikakinde tero kuja mu kutabitura abana mushanga twabiturgayo mu muzeje yasigara utari mutagira we kanisa atwana tayi mu barundana atumwe kora mu kanisa ubashabisa beshongoza mushoma oreba mbenu kikakinduma mbwenu evuzo kubyizire cyabanka ikiroto cyashyikira okay wagenda waza Kabohe kushoma ubuvuzi lazima kaho shoma ubuvuzi
kandi ntakaje kusoma ubuvuzi nkabandije kutasiya omukazi omukazi wa mugambaho wayenda kumutwanjura munonga reka nkuhereze chance ogwo mukazi okamureba uta okamushangahi kandi akaba nashaki omukazi nkamureba inabe nishomeso wabo nkahi Katerera Betty Komujuni ati nakajya wanga niyo wabo okamushanga nakora ki nkamushanga ari umuntu wabutosha ariko mu yabazirebe ari haka kunkara kunde kanisa nyenzire izo bari kubanza nyenzire okamushanga hi akaba kanisa bwo kunagambere kanisa kandi njikunda ari nabinishomise kanisa kendi arwaji so bija kusoma asande mureba amisho kanje gamukunda ndebe kwa kutwaza mwene ngumanirine okabanza wamara ubwire bwinje rukumureba ninga kuwa murebira izo bari kubanza umutima gwasimira nkamara ubwire bwinje bwo kunagambara katerera nkaza iri kumwenda nkaga na mushanju kandi kutandika ibyo bushwere twatandika iri kumwenda nkaga na mwenda so mwenda akabaho bwire uko murebere kumara imyaka 2 burusande nashaba so kuyabira akari nkomukwaya akari go mukebezi akari go mukwaya kandi ukani kundo kweshongora ndikweshongoza kwa yejo bwende bar active kandi ahire ayangwira kuba umukazi wa wikeke nabene nyenda yuko yenda abakazi bakikaci kandi ndende umukazi wikeke turize atakupaka poka ko mundako nagama kupaka poka mwenaro abakazi abishikecho uko mureba ariho mutano aturize kandi ayine okorekwa uko kubasa kuombekeka nkumu chombe ko ninga shomefuga umurangi uko kunda abakazi barikushaka ichemero kandi nguna medium size kandi nkuya birare kandi urukwera kandi ashanga nayera ubwiro bw'ukuri umushija rukwera rukwiragura nyowe iwiwe muna takanta kama yanyira kokura kiri automatic kugira ngo mbere no guhinduka konka koko bari yo munyeto nobo yinerangi rukwaka so kuri umushija rukutukura arukwera ninga rukwiragura kandi so akweta dark color yes okay so waye umutima kujya kundiza kutunga mukazi ninyendo mukazi arukutukura so wamutunga uwija wacu mugambiro ota kuza kutumugambira nkaronda mwana wanje onabenda ngo abetsebembera uyabanze kutumugambira ndekanda akagumana ndetara results tugero mbwijwire zati kuyamugambire nawe yashanga atino objection so mbona hina banda babe bamugambira bugenyi abotinko bamanya konkanyo yagira ngo akatino objection iki itekate ko yakira yakigambira abazirebe abazire n'abakabatine songa bakisima nanyinze nakigambira abazire banjaha mbento azombya mbikutebe kansibyo kuza ko yanzwa netwara tuzinga konka shiyo tariho bwamwebuganire mukakwata no mungaro mukagambira nebihama ebitara mukebembera icyo kikabaho konka mbone ke bitandikira bayende ati nkaje tukakigambira muri gushana gutunga kikabonka mugambira nawe yaje ati yakushaba time atkamanze nchiteka techeho yakana ikiriza icyo cya time akagishaba rero banyuma nko kuja kukigambira kibembera wanje akamugamba ati ninsiriza so ko bwanyuma yoko umubwiro bwanyobo nimwe mukaba mwine mu courtship ningimwe ebyo bukabitano courtship no manishatse obubwire obwanyuma ugambira umuntu then hata mukaguma in touch abana mugambira nano muhandikira n'amabara hano muterana konka amasomo biro gakatakizira so muhandikira n'amabara bityonka of course baratwantuzandikirana twatandikira n'abara muhandikira n'abazigarukamo ngambira ko kwijuka je ninka bintu kibwa boto mabara ho birobo
umugambira ki akugaruka muki mugambira ko niyenda mutasi abo mukazo muka tukora maka nawe ngarukamu ate kitegateko cyawe tikigwire mukamana ko bwire buri kwingana cyo mukotshipa mu kumwaka gumene cweka umwaka gumene cweka oraganiso umuntu kumutasiya mubaye mukora ki nino ninke byatoka timanye byatore wabirebere aho kuramba jangu muyija muta mbone kuko mbona ko bukano tebekanze bikuja ngora zo zo mkintu ubone cyo yineho utakusabe bar kusaba ukaremoka musiga wabandi bakamutwara ko kashi umwaka gumene cweka bukaba utari ubwire buri ngo munonga umuntu kora wamukunda amagara gawo gamwegomba wamara umwaka wataho cweka cyago hona bukaba utari umuntu tara abandi bakwije batabaza kumutera kandi kucyabiruka kana yiza tikirabiro kitaramuterira ukamushabira shara wamusoba munonga okay so bwanyuma mwija mwagiturwa hi bwanyuma tuja twagiturwa mukanse bakweta kigarama itereko mbona ko ubu niyo yabenaga ngo burisa bwabo babiri obwiro obwo abagurisa bunchizire kubugana nabanyoreka ngo bakagiturwa omuburisa bwo mukazi eyabera banaruga Chikija cyahinduka rero kugira ngo hate nabagiturwa omusayide y'omushije ningira isi development is not status when intungu kategomeri yesibara kintu kimwe sebiteka teko kujana bwana bukora abantu bareba distance bareba services bareba n'amakanisa no gaguma gatungukira no mukazi kwa kuba yabena umukanisa y'umucucu umushije shomere oyinesuti yawe okuza kwezira ngo mucucu jota atinda gituro nza gituro mukanisa X konkati nkiyo muhereza warahangwe bitwiremo nogira ngo abwencha bakareba bagiturwa omukanisa y'umushiki yarukurgamo pakatitenso mukanisa umunsiko zabo murakobo banda ngo omukanisa abekanisa yabo amanyongo misiwabo yagiturwa abe majati narwo mukanisa zitubanya hamhanda sombo yenu bakamba chikunda munonga kanzi kachine mande chikachine weight okay so mwagitwa kumwaheza mukama yabahabana kama twagitwa mukama yatabana mutakashira abana ubujenyi bukashaki mukajwara katimba mukashara keki mukajwara katimba mwatambura muta imotoka zikaza hanze imotoka zikaba zitakanjire ukanagira abanywana banje mukababiri bashatu bambe imotoka twarayo twahingirwa mukashisi twagitwa abiza batwita batisya imotoka yararayo ninge kaba dropping yataha yijaga ko mukabiri yakararayo ukana ukora muri umuceje ya retiro watungaga amamotoka kanse mbe n'uwo master n'uwo muntu w'amani mbona ko master ko umuntu w'amani kandi uyu n'abanywana bamwene ikatse n'umwana w'umukago waza kutwara imotoka yo kwabora naba icyo kubanza n'umutera mu mushita cya kabiri agira ati nikora ubujenyi bwa mwana wanje akatarimo byo kuzata so mukama yabahabana bangahi mukama yatabana mushanju nko kumwazirwe mushanju ni wazara mushanju nazara mushanju kacabireje nshaka kirungi mwabana abo nashwirira muneje eje nyuji yawe nyuji yanje kusaya kutaje mukazi obwiro obwe okagura mwaka ki kumuri nashanju okumuri nashanju eje nje yari kumuri nashanju emyaka n'emyaka egumireho neshajeti rwawo nkoko kugireho ona shomo mucyaro hino ndijwe abayine njunkeje bakaba bakire baringaniye ejenje ne yakabe bwirobo bwara kumurwenda nshanju eketa ninje yabutosha kunga kikutana amabati gakazaho bwanyuma ekeshakarize bunyansi obwirobo keyine binyatsi wija wagihindura so abana babona bakazarwa muri eji eji wija wajombe kariyari eji njombe cy'imyaka y'12 okay so abana abo baringaye wabashomesa batoraye abana abo mushanju
n'abashomesa nabo bari mu ihangane bahereza ihangere nubo bahi wo kubanza mu meta asimwe aniti ati ni heritage wa Chanda muri Sinjo wa kabiri mu meta Abia atwire ayiniba bari amayiri 12 wa Erikson Note wa kashatu mu meta Kenneth Kijwa nakorana na National Housing Corporation and Construction neno wa kana nawe n'umushomesa kazi ariko makageiba bargamutoma konkamba tura Kampala wa katano wanje agoko tamugambizi namweta Abigail nena roba kweta Agnes bakweta Adrian naona aina makai n'abana biba kuri ngara bashatu onka naona turana niba Kampala akabashomera bya catering na ibyo bushubuzi mbweno nina roba kweta Agnes wakashoma bushaho kazi ari Kampala naona natahukana na ronda yakasente neno rukwero kai mu meta korebo naora Kampala na makagani yakubera so no babana bawawe abana banja bona batunjira maka oyine nabishukuru watunjire nabishukuru bakabiri bakuru nuhuru tikintecho nchukurebe cyesa kitano ko kubarebo umurumu kama nisinye huruza buracyashemiza abukuba kuko nagamba ngo tukazarwa bana mushanga isikashitu kitari cyangu muri gusanga kwatu wase bana mushanga barga mu mushanga ugundi ahora washimira ko kubija hanuya iki compound babusha mazuma ko kuzara umwana ko kureba umwijukuru wo kubanza ushemerwa ko kureba umwana w'umwijukuru hurroto impindukane yahane impinduka no kujya turangana atangaza mazuma abo kuba umwijukuru we nko kumureba nembabazi mwe kureba umwijukuruza kandi icyo ntikiconjo hati mpurambagamba hari rukundo yo mwijukuru omuzire no shanga hihi nakunda omwijukuru kwenda kuchira umwana wa yezarira kandi omwijukuru sawe feeling neya connection ne yongera kuba mpango ninga necendera mukake feeling ne hejo feeling ne nkuko nagamba ne bere mpango abo kuba noreba multiplication okuwagenda no yishubura muno kirebe cyeshuburize cyo cyakashatu jote kuko waje mutugamba bahindugire hato umuntu wabirwa mukashanga ariko no washora mukazi tija nanda ni utiya kushanga ino mwana hato mwazaranga yabaherezenda mwazara abana umwana yazara umwana umwana yazara ndijo urebe mbabazaranga zirizo kutangaza mazuma yes katugarukiye ukacyahamirimo yawe twaherera ugire kushoma uburuzi uburuzi nkarushoma nakora kasana bireri singiro yabanze korero uburuzi unabendiyo nabwe church of course kanisa ngumene nakane nekora yahawe ucetengo cyo kushomesa bahure mukono bakaba rero bashoma kugama hati nabo cyaho toka waje ngutenda kongera yabandi kandi ubwo twati ruburebereze mu bankore takaje mu za west ankore takaje muzi so kandi umburuzi wankore banyaka sana birere batwete twaza kubuza uburuzo mu ruharo ubwahoreraza natwe exam najika naza mukono naza kushoma exam byanyu bikambe bambishaki bakaba babuza cye byabutosha imshorrongo mbiburi bakamba buza urujungu kwandika ese okwegamba ho nko kuturiyaha bakubuza urujungu tutkanaro acho urujungu na nobwahore bikabyineka kwatete kasho noza kushoma n'abantu batari bo wanyu akaba bayven mukono kandi somesa bakurugaguru za busoga za mbare za nkahi za bunyureji mbona kwa neteko bino noteko kujuru rumero urakanse nabari kandi tukachita kama sankora zo kushomana zo gumumukanse ywanyu wasa kutumere sweya akori wa Church of Uganda so exam keberiye moyo nkayo rujungu ekeriye moyo rujungu composition bashija batera ho rujungu rema yanga kandi bashomere bina
Achurujungu kandi remara takorushomere ku rwo iyo mbashatu boto kubere bya Chamuka bakweta erevo abana twakugo erevo mbagwa konka hato yishengo kere pepe muyonga yo kwegamba ho mu rujungu hata hicyane kibankire misa buri mwaka kandi tugira ikizamini cyabe nakunda no kuwa bigarukirimo kuri wa ikizamini yakwereza ansanzu yanayenda nibyo handika akweza max za orugyenda hati yo kayo max zinga kayo nshanzo na 8 aharigana wakorufaying average kere zinga average skazi average over umuntu ashemye kwihayo zinga hi qualifying kuba mwahora kuzakushoma skazi gari yata hari yatano okay ngana za 5 kuza kuzibona skazi gemba bose mazima so nashanganye nshanzo na 8 mfukta story ndaje mu kabo wakabe no mu Uganda biti ako kubanza ketse 8 n'ibiri wakabire yenshanzo na 8 orujunka rwabera ugumiro bwirobwo so kuwahereze kwihayo nshanjo na 8 watora hi atoko nshanjo na 8 kachitakoma bakwita mu interview bishop na cabinet echo chikatire cyo kubanza chikatire cyo kubanza bishop na cabinet bakwita mu interview bakubuze bambenda kubuza ubugarukamo bareba wabasanga ku bantu benda bakohereza mukono okuzomisho ga bishop chikabantishachi chikatangwe otetema empapara ziragara otutuka n'engaro zitutuka kashakari bishop wenga kandi no batsadi kono bakwenga n'ensiyona kore no rwakashari akanyuka umugenzi Festo Kariyaho ari yabo kamuhoraho ubwo kari bamara basaba diko nar ba commissary ba bishop n'abandi bakano rwabishije sabo mubaye batuvuza ati obwiro bwe kari bishop oha bishop betungura etine sachono chitahamoti omurumu orebe ngoro zonka orebe chitinisa kuza kushobora igitoka cyo uterero guhita ahita ahubwo okay so nayo pano wagizaho pano nagizamo uzo kutegereza bizo kugambara ngo pano kwehwire bacenjure bashanga waka bagakoza mukono kandi ecyabiri kiri very interesting ekanisa niyo yabene kwera to that time not like today yes ekanisa kohereza shashura mukono ibuchaho no kuzomukiraso kashoma shoma myaka 3 certificate so ebireba abantu nibehera hari byo kujangwe ekanisa yashashura ati nibehera so waza mukono washoma myaka yangahe ashoma myaka 3 orokushoma bahure wajara ryari najwara kumunda nshanju na mshanju nkaze nshanju ni 5 nshanju na mkaga nshanju na mshanju naheza then bakamba tuje ko mu December najwara nshanju na mshanju ubudikoni bwera nyanji atmakiyo ati tuine West Ankore ekaya ishazira hari Ankore diocese sateje bagita West Ankore Eliasaph East Ankore so mbona abashona barje kunuye embargo mu eba kuzaro bajamba bene bibaguma so ngugurwa mwazabwera nyanja mwaba niyo mwajwara okay kuwaheza kujwara ubwahure wija wa ubakohereza hi naiza kuzwara banyohereza mu cathedral bwera nyanja waba niyo watandikira gukora mbona watandikira wakora nkaki na mbayene ko taito yubabu beta curity umahoro kora anda vika ara anda sabdin ara anda bishop so nakora nka curity so haburebereze ntahari habahure bangahi abakuba bashimye kuba baruburizo abemirimo yabo yabutusha kuko reba haburisa hariho mwahure no muburuzi so ahabureberezo ntahariho abahure bangahe mu cathedral sana nico wabuza mu cathedral bakabari bahure nkabashatu burijo bona ntahari habahure bashatu not less than 3 abo nabo butwire n'imirimo yabo n'umweri wo mu munda ya cathedral mu kandi rigazete dabuntu namanyesha rozi
Chureti nana akora mirimo ki exactly? Chureti na organizing Sunday services, na organizing Bible studies, na organizing za choir, na batiza, na rambura makanisa garimu mvika rejejo. Then vika na kwa kubatari ata vika yaba imirimo yananda gukora vika nona nabatiza nwari in charge of the cathedral ubweshumbayo ufutebekana kwayo imikoro kwenda korwamo mukego abagore nuko n'umuntu konka na chureti nawe nagita chureti nawe nagita konka bwene je mirimo nkejo nerye ya vika. Yes. Then vika kiragaho azaho bishop sabdin hatu nana akora mirimo cyuka dini mbena barinka nako barinka headmaster wa cathedral bariko bana heading because cathedral tine bahorebo in abakozi abari hero abakurebera compounder abakubizwaro byo mu cathedral akutebe kanse mukoro nka bishop wako nenda koramo mukoro nakoragana na bishop taka gitomo umwahoro mu kanisa mu cathedral atine dini na atine atakoragana na dini. Okay. Nari haronchi ko haro emikoro ndizo yo kwahora bahore haro nkebo so shanga je nerye mirimo ya dini kandi daison secretary go nabari mutegesi nabari mu office no mukasido takumana hehe kweri we nari mu office daison secretary nabasa kuvura kubo mwahure umuntu wabutosha nkanye nimbasa kuba daison secretary cyarabiro. Yes. Okay. Ebirango kuturabirebe twaza ko twaparainjira bwa daison secretary. That's right. Okay. So mbwenu wazo mu kanisa bwera nyanji nka station yawe yo kubanza urukora nka chureti. Wabukora kumara ubire burkwingana ki? Ko wahereze wazo hi. Kuna hereze na bavika mu cathedral again. Wakatana nka chureti bakuza wabavika. That's right. Ubavika wabukoreme ubire burkwingana ki? Nabwo nkabukora nko mwaka n'icweka. Then nargamina ba sabdin nabwo nkabukora nko mwaka. Kunargam naba muhandisi ubureberesi. Umuhandisi no daison secretary. Okay. Then kunargam ba daison secretary naba sabadiko nsitunga. Hachi daison secretary na sabadiko ni nohuru kubana atiza mjazo westings. Atidiko nabasa kuchiza daison secretary chitinisa akocha atidiko na aina bantu nategeka rwo ko na itenshi ko naje ko nga daison secretary we na yeta na korgana na abakusaba imirimo abokoye bakususembuga abokoyera nkebyo sombeno taine chance yo kutunga audience. No kubura na yerwa yakugo ibambi daison secretary kano mugoho no murebana konkano plan chief plan ubureberezi na korgana no mureberezi konkana abayine center atrisa naye no mushara muhango nabaye no mushara muhango achidiko na daison secretary no horo kuchiza mushara bashime ko bari yarengo rumo. Okay. But in work be but in our time okay. Yes. So waza chitunga ahariwe yijanka promotion na tuwaza kumenda kinane nakuyabeneho nabo tuzira mu mikoro yo kwahura bahure nikutegatega muzagaruka n'abantu banje ko naje kurokirango cyo bashomise cyo bashobize turi mu cathedral mukano Katuramu daison secretary again. So nagarukumba daison secretary kinane ubu koma zero bwire burkwingana cyo ya kidiko nchitunga umwaka gumwe gonka bagaraka bagarra habure daison secretary habure. So nakorwe kwa secretary kinane n'etano abanze ko ba kanoni na kinana na mukaga kuyahwire bantu makabohe okuza ko basaba diakoni rekomenda kinana na mushanga nakora kabohe kusera komenda 9
ndisaba dikoni unabindi aho banyita ngo bakutorine kuba dini wa cathedral kandi dini ni mu hierarchy ejo nabari next to the bishop. So when dini and work were in assistant wa bishop. That's right. So nagaruka ni cyenda na 5 na abadini na 9 kuyahwire naza kusoma muri Zambia bakweta Mindoro Kimenico Training Institute nashoma mwaka gumwe kunarejereyo bantuma mbusaba dikoni again cyanya katura kurana nabweranje kandi twaratawunisha kejo na nibyo bikugorana za kaburenje ziko no majogoraphy ishaka. So kinana na 98 ubwo naza mbasaba dikoni kusa 99 kuyahwiraho bantuma mutoma kasaba dikoni nakora mutoma kuruga 20 okusya 2008 banyayo bantuma kabohe karkomba asaba dikoni again. So 2008 imyaka yanjye kumuraga baneka nahumura kunabena ukahumura ha myaka engahe myaka 65. Yes. So kunabena ka ibintu nibyo kubiharore takamanya no kunda batebekanse akora Western University yagire cyetembo cyo kutunga somebody to coordinate activities ezikwatena no kwera vice chancellor ambiente umuka ya university mukujurondera center mukujurondera abana mbona kujiyombera karango negendo misho. So batorana kuba coordinator wa akora Western University organ 2010 Agacencwire 2015. So 2015 nubwo ohendire jemerumo okija official okashitama hano ya. Emirumo yone je wakozire kanisa kwihobo watandika orivika oruchureti mpaka actually kwihobo watandika oriyo mburuzi mpaka hati obwo humwire or coordinator wa university namagoba chagoba se kwetunjiramo oyihire mbiha bitare byo mwoyo biriye byo mbiri. Icyo kubanza nyina mwitungo nyina nente no kamutu ziro hashaza tutuskayisira zaza kuriya ziro ko nyimoko ezo ziryaho nyina mabana na n'umukazi wanje twadvarupe ngomanya kwitongo bwo kugureba busente buke then agana magoba genjizire no kwatanisa n'abakustabe kanisa yite ya Rwakizibwa yindi kureba nayo turi ntombeka kanisa ya naka niyo yamanaho teka Israel konkanye coordinator wa program ejo yo kuombeka kwatanisa n'abakustabe ba Rwakizibwa. So mbwenu amagoba ngihiro kunkiyo bwaba nokoro ko bikota esento ko tunga okorya hozinga hiyo bikaho zinga hi ukasavingota esento ko takusavinga ngokunko nagambira abana tukabantu zara Mwana mwana kuzomushomero kuza kumushomesa nkabanya garuzi tukusavinga sente tukumuseza nkantare tukusavinga sente bino twabirutunga tubagana no mukazi kasita mukazi yabaye n'amashaba yo kuza kombera ibihimba twasigaraho otera abana mushomero kandi wabaye n'empare yo kujwara okota saving tukusavinga ngo start account muzaguma kandi kora wabota ari kusavinga iwe jenjo kajombe kota ukazihahi nkuko nagamba ngo nente nkango zazuma anteze zitwabe twini ezente abakristayo bakazugabira ningo kaboze guru arozi bangabira arozi nabinegura. Yes. Hato umuntu uri kureba ha program wakakora chikubikiranye ensi yaka savinga muri ngochi
akabikata kugira ngo obwire bwawe bwashyikire hati nk'iyo obwire bwawe noreba oyine enju yawe nungi noshutamamu amabeho ganyu izooba rirenga origi so ondiijo wakakora ata okubikira nyenzi nkiza kurigirira ntabwo famire ye nengana ki ekyo nkitenateeka kukibarira famire uko erikwingana kuba mbakizara hati ashemeye kukyendeza aha kuzaara abaana bakwija kureberera ekya kabiri ashemere kutaho obu kureba ngu yagira a piece of land arikubasa kudevelopingira narikuziraho embuzi akagishoboza kariya akahuta kamuzaarira amagoba n'okuhingaho ekiti ky'omwani n'okukora programs ezindi z'emikono aha mwanya gwe nk'okuhinga orutookye akahinga omwani akahingana n'ebindi byokurya bikubisaho ekaye otherwise yaza akashara konka mbwenu katayinda okugambira tukabuuza oti pension yawe bukyerere tuba kugikuhereza omukanisa teriho nobuteeka okutegyereza aiza ekitookye ekiwaguza ekikopo ky'amata ekiwaguza na rente yiwaguza na rembuzi yiwaguza hati obwire bw'okukora omukoko aba obwihahi ahabw'okuba kurugirira amagara gawe goona okagamara omu kanisa iwe ebyo ebitookye ekitookye kyoriyo nogamba ekyokuguza okakihinga ryari nkaba ntayo abakozi tata namawe bakaba barwaha bakaba batakaryireho haza mbwenu nikyohereza akasente nakabasigira bajya kubahereza abakozi kwongera aha kyabekiriho okureberera emitumba n'entiito abentiineho hanu ya so turiyo ntwirira kuhendera konka twenzire tugaruke tukurebeho kake ninka izooba kirimwe eryabeire rirungi kuhita erindi kitwakweta best moment in life izooba of course obu natashya omukazi ekyo kikaba kiri special ahabwe ekyakikozire special niki hati gwokubura omushaija omushaija bakaba bamanyira kugira ngu aine omukazi n'omukazi bamanyira kugira ngu aine omushaija mbwenu okureeba bituretenga omukazi hati okamubona kandi okamanya ngu n'owaawe wenyini otakuza kusiiba noreeba oku n'oku ekyo kikaba special erindi eryabeire special n'obu najwara obwahure obudikoni eryo kikaba special omu magara ganje so izooba eryakizireyo biryo kandi rishaki rikaba ririha obubi n'obu nafuherwa tata na mawe so mwena go tukakabonera akaba bo babiri banaka bari ba prefect abahanuya nshankezi naiza kukaha abana mawe yizire yakwire cyo kunywa tata yakuyambira tente zikuko ateze kuzireba mbwenu ohoro ino bushyiro kuko kushanga kubaza kugambira ngo so yafa ohoro w'abamani nako yafa na ohoro tina mani kurota rabiri mwahuriye ni kintu kindi cyo rukutekateka cyo wayo nobasa kuba maybe ngat politics okuzora ubundi gazira mu politics nokunda politics yes kana bagira ngo abekanisa ngo ebyo butegeke mu bize hare iwe nshonga ejo no gamba hoki ntirijiro kubazamu na party waza kuzana cyane kintu kugambira ko narize kumura nabo naba cancer babakuzire division yitu tamuzibiri so politics zone uzikunda politics nizetegereza kandi nzikunda yes hariho ikintu kinanyenda kubuza ukaki kinakakwate n'ekanisa iyo obu wagire mukono kushoma ekanisa ekabe bashashurura abo yabetwarayo bona obwire obw'ebiconco byayo byije mu kanisa bikabiri bice konka ekanisa ekaba efayo abo yaza kushomesa ebarebera ebohereza omu mashomero bakura ebirebe ebiconco biri kuza mu kanisa n'ebihango n'ebingi konka orikwenda kweyongereyo nko kuza kushoma obwahoro obuburuzi n'ebindi by'ekanisa nayefaho nogira ngu hakabaho ki ahabwenki obw'ebiconco byayo bikiri bice ekanisa ekereberera hato bibiri bingi
ikanisa ne tekushomesa abantu bawe ikanisa ati nje ni binje kugishohoreza nkaki waza ha ofisi za bakama bitu nkatire ko bureberezi wari bamotoka zikabuzuru nzonze decent kuzugura nzonze nda maintenance wari bamaze kubakombekaho usanga kitari kintu kiti bono usanga okuzuruna na kuza kuzidistributinga usanga zo kuza kushomesa abahereza mu kanisa zitarebeka tega ngo nabone baremerwa bakuba kwasa kuzibaganisa bakakana kuza kuhereza ryo batakumecyara abenye cyakare otherwise na spirit ya ownership mwene kurira ngo mahoro nowe kanisa kanisa kahurire mukunzire mutwire wholeheartedly manyo muzo munyina mu library ibitabo binyine mutitaguze kitabo na kimwe bino kawe kanisa bakaba harito mita naga basare bakweza fizi kandi mukorere bakarika bakutero basare ye bitabo takubugura sente usanga bakweta ngo maze muze kwakira bitaba aba classes muze kwakira bitabo byanyu bizire ozo mu library bookstore rada mutora bitabo byo kwenda kusoma byo kwenda ngo obuto mu library yawe hata bito bitasi so mwen hati nyamba ntingu mabakusoma yaba bine n'ekitabo kibakusoma in terms of library kunka shinjire ngu n'omwoyo wo kurakurana omukanisa ninga hakazamu n'omwoyo wo kukunda ebyensi ndibasa kuba byombi okunda ebyensi n'okurakurana okwabireho omuntu oshange kwako yahika omubuhereza aja tibituza kwata sente kuzereza mutabara wanaka n'amara wanaka does it make sense kati mureka yishomise kwa riza turamukoresa aharemerwa ntaho otherwise tinyine answer straight forward turukuhendera ebigambo byo byahamuheru by'obuhabuzi warukuhabura abagumira program ndikubura abagumireho mbakureba ihanga ryo nakyo ihanga ryo nansinkura habwire no kugira ngo abantu bakendeza umururu uriyo miringo mingi tingambo gwa corruption ubwo mururu gwo kusanga nondo tunga ibyo takutungire umbona ko butari bwabyo akanye nakugira ngo kumenda ukuza kuzugamanya akanzu sirenji 18 at that time ngo ko nkasashura installment nchesha retire wamara umwaka nishuye ko utakahereze utakatungira utakataje mukazi mbwenu ukoko butayo wabori umunyamururu ezano zo kushahuza sente zibakwereza abandi usanga wa star account itari yazo na rubote itari yazo so mbwenu abantu betware umukanisa abantu betware bakoretse bakubasika competition ejeri unhealthy izo bagenda hopora no kundi kanisa yabo kundi hangari yabo bakunda abana babo mbene kata abana banje twaro konkati wa obaretiro kuja hano nati nuya nabuza tubizira tubakaye we are like brothers nundi zo kumuterire ndija kuba na obuna gambiro wa chanda na mjantiza hosting aba TV wese turamukize atkaba bamuntu amana tamanu garuka kai mbene bahora proud because of having me and because of you being here so mbene cho yoda koko bote otar nabo nenko konkeji to kushanga akoze yes bari mko bari mnonga mabari kutikaho turamukiza ba TV West twashemerwa tubitara ko banyetse turuweza kuyamu nabari kundeba bamanyengura hanga nabasa abatakuye basa kandi kwara basisina nabana cyako basa cyangwa mnonga no kuzansi ibigeribi rero ibintu bena kabikora bamasimu yobari Owariha program aho kandi naho twahenderera twaba turi mu Rwakizibwa omuri Karera South Kashozi Division Municipality ne yaashema omukaya Reverend Canon Eliasaph Katuramu no mukazuwe ebigambo bya Canon byaba birungi no bwabuzubwe bwabonera kandi iyo wabariho nimpamya ngo ine cyo wagoba mutwago muri ngo kwabori
and Betty Komujuni nyine asafituriya heba ha program eji Gerard Katsaba ngutereze bishani n'abagenzi bitu aha team ya REEBA AHINDUGIRE ko kutahobtoje twabasima mnonga ahabugumaho kuyihahi twatandikira kandi kuba kubashanga turi kuhendera rwa kabiri Chamuka Ageihangwe otafero program REEBA AHINDUGIRE nebirho burizo bari Sunday shayina seciro egarukwa mu rwa kabiri mukaga Ageihangwe tubakunda bogumaho mukama abarinde